fun. Happy New Year guys! 2019 na siya. What's up? This is the awesomest New Year in the world. And every year, magpailog si Siyo. Happy New Year! Happy New Year, Ben! Happy New Year, Darbs! Okay! So, basically, kung mag-film ka sa ngit-ngit, need kag lights. Sabihin kung nag-manual ka. Happy New Year, guys! And that's my year-end 2018 video. Thank you in joining me sa akong adventures diri sa YouTube. And thank you sa mga ni-subscribe na ko. Thank you sa mga inspiring nga mga comments. Looking forward for this year para more adventures, more ideas, and more contents. Padong namig ulit Cebu. Our flight is 1 hour. See you in a bit, Cebu. We're back in Cebu. Back to reality. Long weekend is over. And karon kay taas jud kayo nga adlaw ron. Uli sa Miss Balay. And after is moadto sa Labangan kay kauna ka kung si Pio para makabalik na pag trabaho. So, see you in a bit. Hey guys, balik na jud taon mi sa balay, nag-incense. Tad-tad kay moadto kog Labangon, kuha na ko akong system unit nga akong gibilin, back to work na sad. Kay naa koy tulo ka videos nga editonon. Thank you guys for watching sa kaninga vlog. Bring it on 2019. Next video is si Hana Maoy mag-vlog. Check it out. Subscribe.